Manipod ka ni pagayam tayo nga ador saan napudpud no anagan, tintay drama itang. Dirman ang biyanang, inlaklakay ko ti kinamanugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak, ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat na tayo tiyempo amapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agriin ka. Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka anak kaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka mat maturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anya ngay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog ak pa. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balahiyaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idi agsapa. Napanangda ipag? Ay na, napandamanin ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man garudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon maabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon maabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumat abagbagaan ngamawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Wag, umyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas? Aglablabas ka, Ador. Umay ka ditoy. Ruar, surutan nag. Amaya, ano tararamidan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam. Ay, kapapaindat ka nga aramidan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan bibiyang kao. Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, Jakon kabailan. Napunwan ako na Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kunti amin ko. Ay, sada! Ay, po, nakakigin. Ay, umay ka. Dito unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang dagiti karubaw. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balayta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porko iti balayta. Ay, na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Ijakon dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na di kapsat ko, beya. Nana, Aglablabas nga minaw ti kapsat ko. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngem sumanursur pay laeng amapan agbisbisyo.
First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot itikas jay. Ay, husto mo't no inaramid na tikas jay. Tapno agbutang di kapsat kaw. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat. Adya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabiit la day tuyen lakay. Kan kita mamut na giti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdama dagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igidan mo din at imang dalos ka na giti waram dito kusina. Nang rona dito lababaw. Anya day tangay. Makapadurmot na kitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko ba't nga ibagat ikas taking ka? Ngam kaslawan dengdeng gamay. Ala, agawaram! Dali mabisin ako. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Nyamot kastoy nga asawan. Hay? Ay, agpupuudot manan ta saan napagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nyamot dahito alatingan. Nagtangtay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangting nga raw. Unay gamina na. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tikapam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangting to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kan oray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Rokodam nga min anay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagis, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit-kita di tabadom, kabagis. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ti bado kong. Ay na, makangagman kanyak na diyang babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na, kabagis. Ay na, ngudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, hindi na mo tararamidan na. Ador, Kita mo ato badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidya mo nga, nadandag iti badok ah. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay ka nagagat. No di na talimaan ng titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papal kan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmari tester aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat day jay anay kamang. Jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ungungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikaskan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na.
pasig a palpak karamin na kabagis. Nele bakit? Mabalinti sumurap kini paridan niyo. Income makipesta iji kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka mapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itat, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din na bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taga pata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkula. The Fred kan Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? He, impakada da pa'y mo't kumanga imo na. Talas todos mo't dagidya at tao. Ha? Naggawan kid nga urbanidad dagidya at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ninang kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay mo't ngay. Ay, gastos lang dahita. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Ramidin damat ang negosyo dahita. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan mat akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada na kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaron mo ak magladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid ta numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya, Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak na si putan, tinaramin mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narahop kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kat, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Oray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Ado lat ta dagiti badeng nga gusto ti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam, nga makiin-inagag ka pala iti sa bale. sabali ti agag, sabali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalarip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida ahilda ken friend. Inalala da tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Libata mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak kanisusi mo. Kasla kaya kung tumangdangran ko sila. Ay, agpupudot manan. Amuklatan, di ba kagapo?
Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan ang pupunutan. Agam, ano sa kon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa'y ay ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin ni bakit ka? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanagpare. O di ipagama mapankag sibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarodan ija kurbana na pare. Di ka umay ibalhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Oo na pare, tanay na parte ka matay. Oh, kasalod na mabarte ka. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Pinabakdan di kwarta. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, Sambas. naibusan. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalag na gawin na siya pare. Kabalam ka tay. Gawa na. Akot na. Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi eh? Madanagan. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napanijay lamayan? Tako na nga ang overtime na agsibog iti mula na. Gamdi mat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manan anapan nakisugal. In kalakitaan ng ijay ipag. Tama nga no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, auntie! Nang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asog. Natinag kano'y grabe. Anya, kumustahan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanin? Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawag kan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Ngam, mapano kaklaang. Isuasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayasan ka asawa. Kasi agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili bakit? Ada ka sa rejelaod. Inakman makisala. No kaano abim makitan saka makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron ang dagos, Wayne? Ay, depende Ha? No maimasak ti makisala, di uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan, pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamidan da sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangayn inot matla na kapag naakmanan.
Kat apaman na naging bagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Katita naragsak kami manen, agdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, Ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam, Ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpud no anagat. Kastoy man tikunan ni pagayam dyo dito. Dear manang bianang, nagtrabaho aki dya abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panag-abroad ko. Ada kwartayo di tananang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ka? Iso masapo lang makabruda. Tapno makabayad mo tayo. Ay, uri ko ano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amo mo't, makital-talon tayo lang, anak ko. Kung ngarap. No apay mga minanga mo sa nikwata yaw. Ke dagiti daddo maapada yaw ababakay. Ke naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo ta kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabruda. Tapno bumak nang tayo mag. Alan na pray. Bayadak tumuilang no makabruda. Ay na, pagpatariman mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanal. Ha? Kun bayadak adagaw spray. Si kanto ti una kabayaran. Apaman na makaabruda. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko, ah. Ay susana na. Ang mga nudi na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na pray. Kakasyan na ka di Si kalati ang mukha maasit gakay. Ala pray. Sige na. Oo na yun. Pren ka, pren kanya. Katsan mat asigo na kasta tiyawag mo kanya. Ay kino agprinta mo talaga. Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ay talaga awagan nak iti pren. Tila mamadlaw mo mapring. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento mo na ano isaw. Ay saan? Diyak kaya tikasta. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kakastoya Mabamban ka na yung datao. Nagrigat ti trabaho dito Kasla, kaya ko nga ro din ti agawid nanang. Anya? Di pa nanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, hungarod. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mag-gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaum. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amam. Wait, nanos na mait. Game nariga ti trabaho dito Makawawi na kaum. Ay, unggayam. No, dagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya si man ngay bagbagab. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw at janitura dito Siman kung ayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige itag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko ti mawag dito kasilyas. Agdalo sa manin Ay, rumwad dagiti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Jay ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho dito abroad. Nawatan niyaw.
Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello. Apay manen na ya. Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiyawag ko. Apay ayata umanawag ka. Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Kini busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nasken na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wine, manager iti dakkel a kumpanya. Ha? Kurak no janitor ti inaplayam ididita? Kaya wine, ganun na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa anak. Nalalay nga ngaming iti sika. Iso nga automatic ah. Ha? Angin, aba ita imawag ka ah. Ay ko damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay ka mutin. Di mo lang maiturturugan mo day nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At ngamin nang usarak iti kwarta. Gusto jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawaawat. Sige, bye! Daguli mo day babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer ka niya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una abayadan, idi. Ngam, di naman tinupal day di akarina. Ay, makaungat pa yun kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyam mo day dyan bulili ko. Jak mapatyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay ko nagpawit ngam allowance ko lang, pagtimpawit na balasang ka Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, tsaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Nandiyak ngamin makontak ti sigod nga account na nana. Ay, nadyak ka mo day tabalasang ko, tas anak mo't nagpis-Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anyaman na yati bagayon. Kwarta manain. Hinal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Sak mo tiyo may narinragan dito. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pak kadakwada ti dolyar kaw. Ay nani kagtangtang si tama didikas ta anak ko. Ibagayaw nga wampay sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya, Singer dala singer. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom dita anak ko. Siyempre, namnamaan na nga na pagbayad mo. Ay, wampay kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Urno nga balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw ngem saan pay nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugayam tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, mangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas, Mike. At tapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatain. Ay, dito ba? Napimpintas man ang dito a design na. To story sa balay. At damot tiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi ken ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor,
Isunton ti opisina. Mayat na ito 5 story sa balay. Sakto may agpok-kapok iti 5th floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti Pukawaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka arar mo bata. In-block na ko ni iti Facebook. Huwag nga ron. Manon natawan tinapalabas. Kalagaasaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni inana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutla ang katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Hey, wan, kakaulang. Balay ti Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabaya dun iti utang na. Nagadot ti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamo tadda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasa ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpinta nang. Wen taginastusam pa iti husto. Eh, ata di tamot na napanturnong ka ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapagbalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento Hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kayat ko nga sawain. Di ka unay agar arapa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, buguan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anay ruam iti dangkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami man, Judito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan, di ka matanagan. Dito kami lang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung kasuratan. Ngayon mo't utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma ka kasuratan kan ka. Tanagtalakakan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat agpartot iti sarita. Iso nga agawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited kayo. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agbasbasol ka. Apay pagliba kam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanunoy darumda ka. Awang kabutang kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagdaan nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagida. Oops, ay, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga mo't lati ato arigrigat ko jabrod. Dahito enti bunga ti ado alingkat kaw. Puyat kanda dumapay. Urag may sang dito balay kaw, tanaragsakag latamay. Di magkaya ni nanang ti umagnag ditaw eh. Taditadaan mo't abalay ti kayat napagnaidan. Ay no. Ay, magaturturo gabatad. Irinip ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo sa ang kwa karne. Naangarton no makaringat. Ay na.
Asok! Nene. Papi, asok dito balay ko. Oh, sus! Maur-ur na ti balay ko. Ay, karuna! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruba! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Diyla si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambanog ako jabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Apay nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ay, ang panunuta, anak ko. Nagandayo, tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka rin, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawiyak ti panangloko kiti paadak a tao. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Ti pagyamanak. Sa anak ana iraman ana uram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi ti nagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Isong ay nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Ayaw, wala. Kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol akong iti trabaho binsay. Ket ikarek ati umon asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kay ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan ay. Ininuto lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang kanya. Naimbang nga oras mo, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka ah. Ay sanayin, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko ah. Ano sa mo na ti binulan nga itited ka. Ay, uwan. Awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na, tani. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di ah, taman nakaawat ka. Ala, awatan nga ro din ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat ininiinot ko abinayadan dagiti utang ko. Aging gaan na bayadak matlaan. Kat hita makikabkab balayak manen kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, tuy pagayam mo, Judito. Ala, dapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manen. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manen. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basa itak at manipod kanipagayam tayo nga ibang saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahil kapadasa kat napasamak idi nagtrabaho ti anak ko iti sabali a lugar kat siyak tinangaw-awer kadagiti duwa nga anak na. May sa single mom tanak ko. Iso nga isulaang ti mangisaksakad kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay.
Ala, Ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo. Tagsapor ka iti pagtrabaho. Alaman nga rod, nana. Tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan. Agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan. Uray ta napusot meten tinaudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag isufren. Agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Isu na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak napili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tayo bagakto ka ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomenda kang kuha na kinawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan kan, fe. Manukano ti sweldom ngay iti day a resort, Ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti day a lugar? Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo day a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga itaplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jaymat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day lalaki. Awan serbi day jay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip day lalaki. Igaid mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay, bantayam man payla ang dagiti apo ko ta. Papanaman na daya. Agbiyahe Inak ituludan itinatengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apay, saan nga gawin daya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga ta ti bisita? Ne, da kayo magayam, nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaikaw, Ele? Ay, saan man? Kayat ko, mas daawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayam da. Binantayan ni tatang mau. Imaya, taumay ko itagdag ito'y prutas kan na tayo. Naimbag lang nga abas tumuta. Ipadawat mo iti bus mau, no di mo kayat. Ay why, nagswildo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti swildo manakaw. Nga makaburing mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Libren sa mano siya, tananang na. Ay, sige. Kay aglango yan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti bus mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, Ele. Oh, di kag mo lagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adtoy, nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adtoy ti limagasaw. Day tat allowance mo. Libre ti kanam ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga rod ti paggastusan.
Dagijay anak mo ti panunutem. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam itibado da. Tanabas si tandan dagitibado da. Makabulan lang awanak. Nabasti tandan dagiti bado da, nanang. Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mga saksakit tinakamaw, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sala ako tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa yung nagswildo di anak ta aya. Sana nang tag, itigatas na iti anak na. Basta iti sweldo na ijay, iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Ay wag, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, kanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Ken agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nagitapukot na. Ay gawa mo ni day ti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar, sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Kat adamat tay karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantak hidayin. Nanay bang, alain kay malaninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam, tapadak abakutang. Psst, tagdagarin na. Putot ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katun ah, day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngam na sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabukid? Wun, danag mun ay ah. Sa anak matatis mo sa. Ken amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, tsak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildong anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Ken agbirok da iti naimas asidaun da. alang rod, mabit lang takasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli ah. Di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pa asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Wan nanang, maawatak dayta. Saan pa yung mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga mapayakas la ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung agatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, Jay Inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babang titigtig na ikan pa nagsasauna. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga alay ti sweldom. Wan nga rod, nga aw-awatag latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawer kadakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta ah. Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga urisan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. Duwarhi mo na ita. Ay na, nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang iti regalo. Una. Ngam, jaklaim pagaraw. Huh? Medyo bumakat matgaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta, minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdung mo ngamin nagitinatanganin nana. Nasikaso da pa eh. Una, kun, managayat kami ababakit, Rodel. Unyarot nana. Ay,
Mari ko na ta. Ag kumari tamatang, nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog ka nga gawid no madamdama niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibaga iti da ito. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumimon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas da ita. Agyaman nak, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop, tirignakin ka, idi inturod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak makin kan. Ay na, dinakman paglulukuan si Rodel. Jak mamatay. Bakbakita na kang arman na. Kan, di mat adan chicks mo. Sinina ako na gajay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin da ita. Takaasi mat di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arodan ha. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamatan ha. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanong numaaman di asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga. Pautangan na mamut nga ro, bang. Anya mo da ito? Kaak-aklon ko pailakan ka. Ngam kwarta adagos ti bagbagam. Pasensya ka na. Nairan na lang. Kasapulan na kiti konta. Naibos nga mintigatas dyan ako. Kit naibos anak mo't iti kwarta. Reng-rengen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Oray 3,000 kumano ada. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Ay! Di nakikin. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiinayat iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay subsubli tirik na iditin ijira. Ano yan? Nakaring kapay mo lang, ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaag pa'y latiturog ko. Maturog ka kidain. Hindi kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamador mo, nakmatun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdog mo ni punso. Ay, so, nagalas tiro pa na. Nang runan mo kastoy amat maturaw. Ay, permi magtikurarat tiro pa na. Hinak man lagi tayo ijay bangir asin. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin tigatas dagiti anak mo. Inton bigat pala ti sweldo, minanang. Ibagam itibus mo taala itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ay, ala, aguray kayo nga rodbi, tarimor ti amo mi. Ganun gayam.
Amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran niyo iti kwarta? Kwa, igatang ko kuma iti kutsong dagiti anak mo. Tanaing pismutin tay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalakamot lang ang amadadaal. Nayunam ti utang, manakaw. Oh, ato yan ti daw-dawatim a kwarta, sweetheart. Agyaman sweetheart ha. Magkaktapimping mo ibang... Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo ha. Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitin. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti ag-date iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita puko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti Jayan na iti kalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Ah. Nagbangsit isang awak. Ha? Kan nagdigos ka man man. Nagandod ka. Nagloko kan. Apay akasta ka itan ibang. Ibang-iba ka na ah. Nagbalinsamot ka na sensitibo tagong maw. Kita mat dagita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga rayta. Tanapan kami nagsemintaw. Sana may katanagaw iso akas lakataptapaw. Oh, ayan ti gatas na kita pukot na ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Nadelay ka na. Anya? Nay magtanagawid ka anak ka. Wan tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Mala sumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kaduada diti balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kinmutong dagiti anak ko tatang. Kasano adida kumutaong ket aglablabay dalay ti asukar. Takunamot jay inam nga awan may ited mau. Anya? Sana pud no day tatatang. Ket no kanayon ko nga ited ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpay iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokon. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanya. Ngam di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaan. Ni, nag-chat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nag-chat da ito eh. Ada-in forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Pasinaw? Ni Matrudel tatang. Ah? Kitaan nyo, agsinsing nubo ta, dito'y ladawan. Lat. Ay. Tawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurward da aladawan niyaw ka ni Rodel. Awan ti akluna. Basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kankansa na makmakatan. Sige. Padasam di mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramilem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing makit ka, isumot ti panaglalakim. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kiniratapunso na. Di yu sinaan. Si kangaro ti pilya, Crudel. Nana, agbalbaliw akong. Urnusa kong ti pamilya. Nauma akong nagchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga ro dagiti utang mo kanya. Unto na. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama ka na kami kin ni Rodel. Nagkinkinibin kami laang, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod ti dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray,
Nagsina kamin kini Rodel. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayatan kahapon su asawa. Ala, ipakita mo nga raw, di pa nagbalbali mo. Wen, ikare. Eli anak ko. Pakawanan ako mamot. Suray, no inulbutan ka. Mala, urnusan yung tibagbagyo nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wen, pag nakmakday dyan na pasama kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jack bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay. Nagpawitan dyan anak ta. Why? Apay aya. Ay, kwa. Mangtad ka man mo, iti igatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Ah, Makan, ti katangam. Ken gimatang ako ni ti gatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sika ti aglutaw, tasak ti para palengkay. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabaling ti agigamit ti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpaw itantanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat warin your nos para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biyanang! Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima saan napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko ubingak paylaag. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima. Na kayong magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namot Ha? Feeling ubing kamot. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbakit kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga roden. Tiamok akat senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen nak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau kita ang ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo kabages. Adan kita taw tapno mamati ka asa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitno duwala atawan tinanguna akin ka, Pema.
Pugpug tulaang day ta, manong. Basta adayo nga inauna ka ngam siya. Ay na, Uncle. Kaano nagpalit registration ni Nanang? Wen, amok dayta. Ngamjak amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, Uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, Uncle. Agpapaubing kami ni Nanang. At dabay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramiden na. Pati bado na. Bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan ko na. Tamadlawan dagiti kurarot akudil na. Ay, na, prema. Ag ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iswa sa anak abas ta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di da mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manong aron nga titawan yung tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness at han nga madlaw na. Ay, thank you. Ang manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 68 yan. Anya! Nay, manong, nagudong ka matgayam. Wen ka bages. Umaikan, tugaw ka dito nagtugaw. Napuno nga minin to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka kaya nagtugaw, prima. Saan ka rudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manaong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kakay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan sa amat tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Kasano ajak napigsa kat ubingak pa'y mat ngamen. Kabalak payabag katan tisang kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napiksa kayo pa ya talaga. Rude. Hiso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawan ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadago saan. Makaadakak pa siguro iti maysa unodwa. Nanang, kaya't yung ti mga anak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo ti may nga alaan ng agninang. Ay isanlin. Ubingak pa tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pay lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pay. Iba ka medyo gayam mau. Ta anak agtulaang ang ti bunyag ja ipas ngay nanto nga anak da. Kabages, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo ya, bro. Mangid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti iti datulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmanuak, nana.
Day, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayem mao. Anyat karga jabag na, Len. Bado na nanang, agbakasyon pa'y laong dito'y balay. Ah, apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas mat, nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan nanang? Padamat la amarigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma ya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung tukan ko na nanang. Ay, Esther, balasang ka. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Ha? Oh, nga ta. Jak pa'y balasang ka oh. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Ngam agpay suti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos ah. Ay, isogun tawayak man ti sumrek dito'y silit dadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga wan usarin na iti rupa na. Anda ka day. Di nala siguro kaya't nga ibaga. Dahito ti pagabasit. Ay, lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kunak tuhupay kat. Adda kunak tumal. Anya nga ay, di nakita ka o na gito'y gamit na. Ang amnay. Anya nga dagitaw eh. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ah, ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Japanyo. Ay sus, makita dak dito yan. Isara ka na gusto dito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito'y sila. Ay, kwa. Ay, kwa. Jak masapulan tayo walis. Kunaknuada dito eh. Awan dito'y nanang. Sige nga rin, naksapulan din dyan balkon. Nanang, agpaili kami kin Esther. Tasabten mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumaten iti sidaan, Well, nanang. Mapantan friend, nakasukat akon. One friend. O sige nga rod nanang, inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag t-shirt kan agsandulaeng nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang nana. Uray ta naingpis ti bado. Rimuar na kiti agayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbaga na ya. Umay man tila makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Ada kukuag! Apayaya! Kabagit nila ko ba? Wasino dyan napintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday Jay. Apayaya! Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na.
no agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat ganas mo magpapintas mo. Bakit nga ibagbagamat? Sadak pa'y asenyor, ng bakit kung kunamakit din kanya. Anya nga rog nga, kay baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng. Makapabad trip ka mo, manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Tana sa air manan tiringnam. Naggirabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, ada pa'y aramidal. Nasaya at magtanakapanawin di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. At uray nabangsit, no effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak tinapinta sa gaya mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible Ala na. No kaya tinak di ikasarakon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda ba'y? Apay ayak at agayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapudaw, makigtot kan to. Takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupag. Nakarkaron ton nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Hilay, kita man to'y ropa kan tengad ko. Apay kay akas to'y matan. Ala, api data. Naglabasit mo nanang. Huwag garod, naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit, kanay, limtag to'y tengad ko. Anyat inkabil di taaya. Tay ikab-kabil na Esther iti ropa na. Anyang ikabkabil. Katawan mo't ikabkabil na itirupa na. Ada, tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday, Ala, katno dagito'y pagag-agas na iti good na dagita. Anya, good. Wala nang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya, apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan ko anang. Anya, apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka. Kit nagpodot ka bagis. Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam, inakaranak. Anya. Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apo manawon dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kasta? Bado na dagita nakasako, di tayan tirilaw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasaya, tada kayo. Inruar kon ti kagawaan ni Esther.
Pasensya ka, Esther. Nga masapol apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Aha. Api nga inruaryo tibado ni Esther nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay, Nukas ta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mula ni Esther nga di ka matnagawidan. Diya ko nagawid nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Isalod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon ni Lin kanyak. Jay ka nakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namnamatikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Iti damo, maditirik nak, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat kumatlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbakat mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam ti tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito drama tayo.